Batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuzaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na kutatamanaka bisalo na yandi ya kupesa mbote pe kumundikisa luzolo na yandi samna kudiatisa kimfumu pe bisalo ya kizunga ya Kongo Central tata mfumu kediatisaka inzo ya bisalo ba mwangesi nsangu ya bivizibidi pe bitutumi samu mbuta shambui batubenga geni yani nde kuizaka vwanda na masolo kilumbu ya zole ya sabala ya betokele kilumbu ya makumi tatu ya ngonda nana ya mvula mafunda zole makumi zole na tata ministre provincial ketalaka mambo ya plan ekonomi pe commerce kuna na inzo na yana bisalu meba kama na kalankala na komini ya Matadi nyoso ina ya kele mutindo na nikena kuizaka zietila na ba inzo ya bao nyoso ya bisalu ba kuizaka bula masulu na mutindo mwesi ya kufuanakana na ndambo ya nayandi tata mfumu kedia tisaka bisalu ya plan ekonomi pe commerce mbuta mini mwanda yani nde mutu kuizaka tonda bisalu ya mbuta shambu ibatu benga pe inzo ya bisalu nyoso ya mabanière ya bivizibidi pe ya kitutumwisamu samu bao ndege salaka kisalu ya bao na mutindo mwesi ya kufuanakana tangu batatukaka kuna ka kilumbu ya zoli ya makumi tatu ya ngonda nana ya bitokele na tangu ya manima ya midi tata jambu ibatu benga kuenda kadiaka kuna na inzo ya bisalu ya tata ministre provincial ketalaka mambo ya intérieur affaires coutumières pe sécurité territoriale mbuta papi mambo luamba kuna ndeba kuizaka bula masulu na mutindo mwesi ya kufuanakana pe mbuta papi mambo luamba yande mutubake ti inzo ya bisalu ya mabanière kele inzo ya bisalu ya mbote ba mwangisi nsangu kena kusala kisalu na yao na mutindo mwesi ya kufuanakana pe ni tondaka dibanza pengindu ya mbuta shambui batubenga na ndambo na yandi mbuta shambui batubenga kuizaka kidivutulila matondo pe kukidipesa maboko samu na yandi kisalo ningina kusala kile kisalo ya mbote samu na kupesa maboko na bamfumu ya beto ba sala kisalo ya kufuanakana samu kisalo ya kwenda na ntwala mutu nyoso feti tula diboko na kati ya nzungu kubwedila ba mwangisi nsangu ya bakento pe ya babakala ndwenga samna kusala kisalu ya bau ya kulokota kusala pe kumwangisa nsangu na mutindu mosi ya mbote ya undekele ngudia nsamu ya kilumbu ya mabanza ya bakebugilaka journée de réflexion bakuizaka sadisa samna ba mwangisi nsangu nyoso ke salaka na kizunga ya Kongo Central mingi na mbanze ya Matadi bisalu ya undekele samna kukindikisa kisalu ba mwangisi nsangu na kizunga beto ya na ntwala pe ba mwangisi nsangu basala yao na mutindo mosi ya kufuanakana bakuizaka sadisa yao na kimvuka kedi atisaka ba mwangisi nsangu bakebugilaka INPC kintwadi na sesak pe gouvernement ya kizunga ya Kongo Central na ndambo na yandi tata José Ntedika kele dirkaba ya mfumu ya kizunga ya Kongo Central yande mutuvandaka monikisa tata dokotolo Gibando Ndungidi ani kuizaka lomba na ba mwangisi nsangu bakuiza sala kisalu ya bao na mutindo mosi ya kufuanakana na kuzitisaka minsiku ya kisalu ya bao pe na ndambo ya kaka tata mfumu tope president provincial ya INPC Kongo Central mbuta mwaka dimbi yani nde mutu kuizaka sikimisa pe kusiamisa ba mwangisi nsangu kesalaka na ba media eti bakuiza sala kisala baya kufanakana pe batula kimuntu samna kutombola pe kupesa lukumu na kisalu ya bao pe mfumu ya kaka ya sisa mbuta Celestin Bibimbu yani nde kuizaka monisa bao diambu ina ba mwangisi nsangu tope media lenda kanata samna na metadila ndembama na bizunga ya beto samuna yandi ba journaliste kele na mambo mingi ya kusala samuna kusosa mambote ya inti ya beto Kibulu kanabagena kusungila yandi vena pfumu na yandi anikele na nzietolo aningina kusita pamba yao bakebugdilaka na ndinga lumputu divagation de bêtes mambo yao ndemekuma mingi na bifulu bantuke zingilaka na inti ya beto ya République démocratique du Congo mingi na babuala kanti na mbanza Matadi pe yamekuma lokola na babalabala Kodila Walumona Ngoma pe Blinken kuna na ndambo ya quartier ville haute na commune ya Matadi na manima ya kifulu bakebugdilaka na ntuka ya babalabala zole tope balabala bakebugilaka depine nkango kezingilaka na ndamu ina bao ndeke na kumona mpasi samu bibulu kena kuizaka kusala ba mambo mingi ya imbi kudia babima bao kubebisa bifulu biba manza kuna bakena kusobotuna pe bakena kumonisa bao bampasi ya mutindo na mutindo befuita beti mambo ya mezingila kuluta bamvula mingi atako ba mambo nkango ke kuizaka sadila sana kulomba na bafuma bibulu bakuiza kakidila bibulu na bao mekanti mambo yango yakena kutatamana batu baka na ntwala kinzonzolo na betu bekatula fibilanga beto bakombo mameme bulo muna
kudia eske yakivandaka plus betena kufuemina beno mekufu bakombo mameme fo beno tusweka kabao na bapaka sumbila bao bima kudia pesila kabao kuna babika derange ya ibaninga kena kuvukila fumu ya quartier dia kanimezaba kwandi ya ubie quartier iba kombo ke kudia kabima ya batu po yani mosili andike salaka bilanga ndike tatika into amesala kuto filupangu sambu babika bouge me bake bouge ke kaka ibene mozena komona ta ba manse buka bente madioko atanya mona play ba biko bake soteke leta ba so sebeto solution samu na ba teko fa bibulu ba beto manga ba tuli me ba sota be lupangu ko te ba beto baka baka moya ko dila ba ma dia beto beteke kuna sama nini nimwe mandunda nge saka ana matadi yake share saka 1000 fois 500 minga vona saka ngemo se bana ba ko de bake yuko tantuka ba fumba ka solution na diambo ya baka bibulu ba to na lupangu tumi ba beteke kuna betena kudi afi place nyonso minga ku lupangu presque lupangu be benga to masangu na masangu beto kudi au ve nyonso bakombe masakudi aho kama mona matadi bakombo kina tambula di vacation de bête mais beto ebitumika to na boma ba mambo efo andafi ngina boma nge kuna bima nge façon zone yakina nge kava yana kutala nge kava mais beto masakuna nge mungu to place mi kuma vi aho nyonso ke fo andaka jardin de denke fo anda aho yakedi ave bavudi babongele tokena kudi na batu na bakombo bagena koka kutudila bakombo bata injove bagona lokotila baba madi alamina tina bakombo na injo aho bazaba uve lukutakano yai samu na kulutisa nsaka mutopi ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi pe mvula mafunda zole makumi zole na zole ya kimvuka ya mutopi bakebogulilaka Academy Club Mavungu baonde kuizaka sadisa lukutakano ngo bakebogulilaka Assemblée Générale Ordinaire na ndinga lomputu na manima ya kubula ba compétition tanu na mvula ya mvimba ya imekatoka na kuluta bao kuizaka nunga bansaka ya championnat provincial ya moins de 17 ans bao zaka bula bansaka ya ntuka na jeunesse sportive ya Kwilu yao bakuzaka tanga papier la samna kuzabikisa ba mambo nyoso mutindu bakuizaka zabisila yao ase Mavungu kuizaka mona ntonive na bamtaka nyoso na bakuizaka bula na bilumbe katoka kuluta mimbudi ya mutopi ya kukizantete 10 na tambwadi ya bamvula ve baonde kuizaka manisa na kifulu ya nana na bimvuke ya mutopi vuandaka makumi zoli na zoli pe bakuzaka baka binyuta makumi tambwadi ya na nana samna kuza baka championnat ya entente ya football ya Mbanza Matadi befuita baiti mbudi ya mutopi Francis Makwala yani nde bakuzaka tula meilleur buteur ya kimvuka ya mutopi ya anuzaka nomika makongo 10 na ivwa petamba gradi yani nde bakuzaka bimisa meilleur joueur ase Mavungu yani nde meuza baka kifulu ya zole pani kuzaka nanguna minuta makumi 3 na iya na manime ya kubula bansaka 15 na kizunga ya mvimba ya Congo Central pe kuna kaka Francis Makwala pe gradi tamba bakuizaka bimadiaka mimbudi ya mbote ina lutaka akubula bansaka na mutindu mwesi wa kusikana ve beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote